Sanibonani siyanibingelela emakhaya lo nibingelelayo uPastor T wase Mpumadola abamaziyo bayazi ukuthi nasawubona mina yinye into engiyishoyo ithi nangosondro siyavula njoba nisibukela namhlanje kungisondaga sivulile siyasebenza we are live la eDurban. I'm not alone nginabaphathi bethu la abakhona we are here sizokhuluma nani nge-information very sensitive esicabanga ukuthi izophendula imibuzo yabantu abakhona. So before ngicala bengicela ukuthi abaphathi baka RNK and NTT, we've got the director, we've got the CEO, we've got the VIP6 in the whole world. Ungamfuna eNamibia ngeke umthole, ungamfuna eSwazini ngeke uzumthole. Ungabuza uIvanka mangongkholo akekho omunye uVIP6 ngaphandle kwalo okhona la. Stay tuned uzombona ukuthi ubani. Ake sicale ngapha baba ungazazisa ukuthi ungubani. Abanye abantu bakhuluma ngani mara abanazi. So it's high time abantu mabanazi. Ake ngibingelele ababukele emakhaya ngibingelele kuwena Pastor T. Cha igama lami nje njengoba abantu bethume ngokuthi director kufanele bazi ukuthi ukhuluma noThemnkosi wakangcobo. Uyena omunye wama co-founders aleli business siqale nje ngo2024 ke kuyinjabulo namhlanje kubabukela emakhaya ukuthi ke sikhulume phambi kwabo sibatshele kabanzi ngaleli business ukuthi lisuka aphi libhekephi. Ngiyabonga Pastor T. Siyabonga licale ngo2024 akuyona into le ecale inyanga ephelile akuyona into ecale 3 months back. From 2024
ubaba udirector uThembinkosi wakangcobo uthi this business it's been kicking from 2024 kukodwa lokho mbuke lapha ekhaya it is a statement next to me yes ubaba ubani ake ngiqale ngokubingelela nje ngibingelele bonke abantu abasibukelayo emakhaya emsebenzini nayo yonke indawo lapho khona abantu abakhona ngithi nje ngibingelele nakuwena Pastor T okuyena umuntu othe ukusihlanganisa namhlanje sithi ukuxoxa abantu sibazise ngento ezizoba impilo kubona asibonge Pastor T. This is our honorable CEO ubaba uPhilani wakaTembe nabakhuluma ngo-CEO bakhuluma ngayo yiyo ke indoda le ebekisinkwe etafuleni imindeni eminingi seyaphila because of our CEO so hlala simhlonipha njalo president wethu walaka RNK and NT team njengoba ngishilo ke ukuthi lo ozokhuluma manje ungamfuna yonke indawo angeke umthole useDurban uyedwa sike sithi esontweni masithandaza sithi uNkulunkulu sokufanele leso sihlalo uhlezi wedwa awunangu naye aba deputy god madoda uhlezi yedwa laka NT team and RNK over to you. Sanibona nonke babukeli igama lami ngiwuthandeka ngiwumama Thandeka wakamazeka NT team VIP 6 globally so siyabonga sebazazisile ke mina ngingupastor T niyazi ukuthi mangingedwa angiphelelanga kunendoda engishoda ngayo but unfortunately he's behind the scene uTony siyabonga kakhulu ukuthi nithatha ithuba lenu nizosibukela especially nakabo la ka RNK and NT team it goes without saying ukuthi idatha unalo ngoba kukhonakala ukuthi udla amadola ungabe nedata so siyabonga ukuthi nihlale nathi sizokhuluma indaba ebalekile la eshake the whole South Africa yaphithizela enkundleni zokuxhumana athi udirector wethu umunye unyaka lo unyaka wesigameko for the first time abantu abanganamali bahleka abantu abanemali into esingakaze siyibone sazi ukuthi abantu abanemali baphakeme abantu abanemali bayazitshela kodwa u2026 madoda usikhomba umhlolo sibona abantu abanganalutho bahleka abantu abanotho uma sithi sibuyele emuva lo msindo ongaka okhona ngicale ngawe babu director kunomsindo okhona hey abantu bayakhala bathi hey uNT team uvele wadabula izimali zethu angazi futhi lento angazi uzoyichaza njani pholoba ngoba uma uvuka ekseni uthola imali yakho iphindaphindiwe uyajabula abanye nje ovela athi hawu bakithi madoda ngathi abakithi bangikhumbulile ngivele ngathola imali idouble kodwa nasi isimanga ka RNK abantu bakhalela ukuthi imali iphindaphindiwe abakhalela ukuthi imali inyamalele ebank first time ever in marketing network abantu bakhalela ukuthi imali iphindaphindiwe yini lokuphindaphindwa kwemali okwenza ukuthi South Africa isheke kangaka ize yenza ukuthi nabanganamali bahleka abanemali pholo ngiyabonga ukuthola leli thuba mbukele ekhaya mhlambe asisho nje ukuthi abantu abamnyama abantu abahlale bethukile nje ngoba noma sekufanele ngabajabula bayethuka kuqala before bajabule sekuyinto esijwayelekile ke ngelilanga ngeke ngathi ngikhululekele nginamele ngihambela la eThekwini bebengekho ke labe ngihamba nabo kwaqhamuka umuntu nje ngamthanda ukumnika nje imali yayikhona ephaketheni yayingeningi kakhulu ngoba kwaku 50 rand ugogo nje sengimbona sekhulile kodwa akakahambi ngobhoko ngiyakulento ukuthi abantu abamnyama bahlekisa ngoba makufanele bajabule baqala ngokwethuka uthe mase sengimbingelele ngase ngithi hayi ngaze ngakuthanda gogo kunogogo abaningi sisebenza nabo lapha ka NT team esiqale nabo ngo2025 sebehola imali enzima kabi ulogogo washo zakudlala wathi hey ungangipha nje imali phela ngiyayithanda imali ngavele ngakhipha 50 rand ngamupha wona right on the spot ibusiso angibhunyela ngazo ebonga nje wathi inkosi kubusise manje nami ngagcina sengithi mangithi ngiyahamba ibanga lelincane ngabuye ngathi hayi ngeke lo muntu sengibusise kakhulu ngathi u50 rand imncane yes ngakhipha u200 rand mangithi ngiyamnika wathethela nalo 50 rand bengimnika unathi hawu kade yani yeah
yabo manje ngizama ukusho ukuthi abantu abamnyama bayethuswa imali kodwa imali bayithanda kodwa ke sengifuna ukusho ukuthi ke uNTT usiphe imali abantu bavuka ekseni ngomhla ka14 bethukile bonke manje pholo masingadluli kalula lapha kugogo asingadluli kalula lapha kugogo nale 50 rand wagcina ijikisile ujikisele phansi yonke into wathi hawu mase ngimnika u200 ngithi mina usubonge kakhulu awusalisa uthatha nale wasala wathi wavela wayiphosa yombili phansi wathi hawu kanti yani ngabona nami kusho abantu bayisaba imali mayisiqala ukubanika sengiyambuza ke mina before sihlukane ukuthi wena ufanele u50 rand yini mawuyibheka nje mawuphuma usugezile ekhaya usugqokile kahle uyibona ukuthi ufanele u50 rand ngoba phela ngibonile mina ukuthi engathi incane le mali ngikunika yona ngoba usunginikeza ibusiso eningi sengithi ngikuedele ngoba ngizwa nginomunye ukuthi le mali ngikunika yona incane usethi phela bese ngithukile ukuthi kanti ibulawe yini yabo umuntu mayibona imali mayisiqala ukwanda kakhulu uyethuka star so ke kwenzekileke lokho ngoba sivuke ekseni ngomhla ka14 ngesonto kubona uJune lo mbukele ekhaya njengoba ngithi abantu abamnyama bayathuka isikhathi esiningi mabefona abantu ekseni qale ngaziba ngoba ikhathi zabo 5 akuzona ikhathi zokuthi sungaphendula incingo liyangena ucingo hayi makithi ngiyabheka ngiyaliziba ngithi ake ngizibe ukuthi lo muntu angafona ngalesikhathi kanjani yena kalele ngani mase kufona omunye futhi ngicabanga ukuthi kusayilowa ya kanti seko omunye makithi ngiyalibheka seko omunye theko kwesithathu makithi ngiyalibheka kanti indodakazi nayo iyafona ngithi nawo kwenze njani nafona ekseni kangaka akusewena oqala nje ubufona uthi hayi baba ubusekwabona nje ukuthi inkampani establishela imali kodwa ngibone ngathi kube imistake ngithi mina hawu kufanele ngabe uyajabula yindaba wakhombisa ukwethuka sengiyakulento ukuthi bayethuka abantu mabebona imali le abasuke beyisebenza la ka NTT ngenhlanhla ke kuthiwa ngenyanga eyodwa uyakwazi ukwenza imali yakho ibe double so abantu bayimiseleke bayitrade imali yabo ngoba bafuna ukuthi bayibone double but sethukile masibona ngomhla ka14 abantu bethuswa ukuthi inkampani isibenzele udouble for example mangathi une million ku account yakho ufakele elinye million mangathi uno 10000 ufakele omunye 10000 but abantu bethuswa yikona kona lokho siqale sayiziba ke le ndaba sesibatsheni ukuthi hayi abantu aba relax because online ukhona 7 ngathi nje 24/7 uhlale khona online anytime mawuvula nje ibank lakho ufuna ukukhuluma na online uyakwazi ukukhuluma kuphinde kuzoba khona ama mentors avula ngo10 ngithi mina abantu aba relax sisazoshaya u10 nje babuze mawukhona into abangayi understand but ke ngenhlanhla washeshe waphendula online ukuthi abatshela ukuthi kwenzakalani ikhampani njengoba ibapha imali engaka wasesho ukuthi no it's just a support program so kufanele bazi omunye kokugcina wayesefonile ke emva kwalona ke wayesethe yena ke besithi benza iphutha besifuna ukuyibamba bengakayiboni ngoba bacabanga ukuthi kwenzeka iphutha bafuna ukuyi-withdraw bathola ukuthi ayi-withdraweki useyachaza ke online ukuthi hayi no i-support program le ezohlala kuze kushaya umhla ka13 njengoba kusukela umhla ka14 izothatha 30 days because inkampani ithi ayikho happy ngabantu aba-trade ngeimali encane because bagcina behola imali encane per trade ihalela inkampani ukuthi ngathi ngaba khona wonke umuntu waka NTT ongenani a-trade ngemali esukela ku1 million akwazi ukuthi umuntu mangabe eshaya i-trade ngo1 noma eshaya i-trade ngo5 akhiphe nje u10000 awenze nge-trade eyodwa noma 20000 awenze nge-trade eyodwa bafisa ka NTT ngathi sonke singa-trade not less than 1 million unga-trade ngo5 million ngo10 million but ongenani ke onemali encane akube umuntu one-million that is why ikhampani yastablisha ngomhla ka14 ngomhla ka13 ke bazobe beyithatha back ke le mali kade besinika yona okumnandi ke bathengeke bayithathe le profit eyenziwe ile mali abasiboleke yona yemadoda shuni ngamamazi mangathi ufake wena u10000 bafica wona bakufakela omunye u10 wakho ubuzodonsa kulo 45 days ukubeke ku20000 but mabefaka nalo 10 wabo kusho 20 usuqala ngo20 uyothi yophela lo 30 days imali yakho izobe igijima ko40 ushuthi trading volume yakho is double yes it's doubled it's giving you power yokuthi utrade ngemali enkudlwana iyothi phela inyanga iyobe imali yakho igijima ko40 bazobe sebewuthatha ke lo ya10 wabo kushuthi wena uzosala no30000 esikhundleni sokusala no20 obuzokwenziwa yilo ya10 wakho aba u8 ngomunye u10 kushuthi wena uzosala no30000 esikhundleni sokuthi wenze u20 ay so leyo double ke ifike kanjalo ingakho mfundisi sithi celebrate izolo besine party eningi emnandi kabi angazi nombu khona kodwa nje besijabula sila Hilton abantu bebejabule ngendlela esimanga yo yazi ngike ngizwa abantu bafuna ukuyoboleka imali
bangayitholi kodwa nangu uRNK and NT team uboleka abantu imali umuntu akhali uzubiza into ngebhanoyi ngoba ikuboleka imali ukuthi impilo yakhe ibe ngcono no kuthe sekuningi kumele sikulungise la eSouth Africa ushuthi wonke lo msindo usuka ekuthini abantu bathola imali usuka kulokho umfundisi baze bangabuzi nanokuthi ke mangabe ufaka imali la ka NT team vele nje noma ngabe kuthiwa ubani ke mayezofaka imali yakhe noma ezoqala nje kusuke kufanele ukuthi ayenze trading yakhe ize le mali trade ke yonke njengoba itrade ngo 1% of balance yakhe kufanele ize trade ke yonke kuthiwa ke usuyiqedile trading volume in 33 days time sho ngamanye amazwi nombani ofaka imali la kusho ngathi uyafika noma ngabe kuthiwa yikho le support program but mawufaka imali nje isuke izofuneka ukuthi uzitrade uzoyiqede iyothi makuphela 33 days ke suke sivule ukuthi usunga withdraw anytime ngisho nakabili ngosuku ngisho nakathathu ngosuku but abantu bathuso ukuthi inkampani nje ibaphe imali bengifuna ukugcizelela ke imlalelo ekhaya ukuthi thina ke esifike nale business kusukela ngo2024 sake sayibona into enjalo ngoba inkampani yake yasinika imali yokuthi si trade akuyona into ecalayo akuyona into entsha umuntu omusha obeqala ukuyibona futhi kuyena beku number 1 ukuthi abone leyo nto kuthina bese ku number 2 because inkampani yake yakwenza ukuthi si trade ngemali esiphiwe iyona thema sesi withdrawer yabe siyithatha imali yayo sayiqhubekela ke thina ke sesiyaphambili but bekungeyona into esiqalayo ukuyibona icampany kuyabathanda abantu baka NT ithi funa babe baphila impilo engcono njengoba uzozwa nje ngokuhamba kwesikhathi masiqhubeka nokukhuluma icampany ithi akekho umuntu waka NT okufanele abhadaze ngeinyawo noma bani ufuna ahambe ngemoto la RNK mawuyimember nje la ikhaya NT kufanele uhambe ngemoto bafowethu angazi wena ukuthi una how many years uku online business but into esibona ka RNK into engakaze iyenzeke sigijime la siye ku CEO ziyagijima indaba kuthiwa I withdraweki why le mali engawithdraweki why abantu bebangasitsheli ka RNK why bangasitshelanga ukuthi sizongena kule program khona manje sifuna uku withdrawa asikhona uku withdrawa so ungayichaza kanjani we CEO ukuthi lokuthi kunga withdraweki kubangwa yini ngicabanga ukuthi kupholo uyithintile kancane ukuthi uma imali ngena ku account yakho uyayitrade but manje sekuyacaka ngoba manje kuduma into ukuthiwa ka RNK awithdraweki ibhanoyi lindizile Mr CEO awucaphune lapho hayi ezimnandi lezi ndaba ngoba manje at the same time ziyacaka ngoba most of people ababangumsindo abantu abangekho ngaphakathi how most yabo nje yileyo manje labantu abangaphandle uyazi ke nawo mangabe umuntu ezokhuluma umandla lo ngaphandle that is why isikhathi siningi ukuthiwa umuntu ongekho kulento okuyona uyathanda ukunikeza ama advice uadvisor wena kulento okuyona yena ngekho yabo ugcina usulalela yena yabona uye ehlathini so lana ke ube company iye ya keep notice ngayizolo ukuthi hayi nokusasa sizonifunda ngemali it means wonke ama back office bekuzosekusene ingekho imali ngoba wonke umuntu bezogijima ukuthi okay uthi ngiyikhipha ukuze company mangabe ifaka imali izofica vele kungekho lutho so asazi ngoba phela mangabe kungekho lutho shothi ne company yake ifake lutho phela ngoba ifaka lokho khona lapha so mangabe khona 5 rand it means ne company izofaka 5 rand ushume amagama CEO uma ngabe icompany ilethi simemezelo sokuthi kusasa sonifaka ku capital growth program ushuthi umuntu ona 20,000 banga withdrawa u15,000 ashiya u5,000 icompany iqhamuke sifaka u5,000 kule balance eyifice lapha so usho ukuthi lento icompany ezama ukuyenza angeke isenzeka ngoba inhloso ukuthi iphakamise trading volume so if icompany imemezele abantu bazokhipha imali usalapho nje mfundisi siyazi ukuthi la ekhaya njalo ngomhla ka10 2030 khona isalary yes so sibonile abantu abaningi ama members amaningi ejabula ukuthi hawu imali yami yasinyuka kangaka sase siyabuyela ke kubona ukuthi uyabona icompany kube ngabe ayiyenzanga le funding program imali yakho le ubuzoyithola ubuzoyihola ngomhla ka20 30 noma umhla ka10 ibizo bancane kodwa ngenxa ukuthi icompany isichasile ngale funding support program that is why
imholo lena eholwa abantu njalo ngomhla ka-10 2030 was doubled. So lokho sikhombisa ukuthi i-company inentshisekelo nathi ukuthi ifisa ukusibona ukuthi siphile impilo engcono wonke ama-members. So abantu bakhohlwa ukuthi balandele imigomo ye-company balalela abantu abangaphandle. So iyona lento ebashiftisa ukuthi ekuthenini bangabi nayo focus. Kanti lana each and every time any changes company enzayo kuama benefit kuthina ama-members. Ever since saqala ibusiness wonke ama-changes wonke ama-upgrade because remember lana thina suka i-project. So i-project njengoba sikuyona akusona into ready made. Yonke into ikhula nathi. Yabo the most cool asibabaning the more the company improve more things ukuthi ama-members wawo are benefit. So iyona lento lena iyona lento enza ukuthi abantu abaningi bangabi nayo understanding ukuthi kahle sikuphi la because mangabe wonke umuntu ezo understand ukuthi iwuphi lo msebenzi abaqashelwe wona u-entity team, they will all know ukuthi I know lo msebenzi sikona, this is a real deal. Akudlalwa ngabantu. People will make more money through this project while others are laughing who are not part of it. Yo bafethu njengoba nimuzwa uCEO sisemsebenzini lapha ukuphendula futhi nalabo basekhaya abathi le mali ayi withdraweki uthe upholoba yonke imali engenayo iya tradewa kuze ukuthi senze 100% wayo. Usho ukuthi uRNK uthi yena le mali oyifakile sicela ukuthi uyitrade uyiphinde kabili. Usho ukuthi uRNK inhloso yakhe ukuphakamisa abantu ngoba mina nasithi siyawachecka nawo lama changes okuphakamisa abantu. Angazi VIP6 ukuthi ngathi company ayicala ukwenza izinguquko. If we go back kwangathi ngivile but ngifuna ukuthi uyiverify because siyasho ukuthi na ufuna information verified naba abantu engihlezi nabo abazokunika information verified. Enye information eniyitholayo asithi abanye abantu banamanga but if you want to verify information ukhona utata la uMapholoba, ukhona uCEO uDembe, ukhona uVIP6. So ngike ngezwe ukuthi icompany ayicala ukwenza lezi nguquko ike yazenza eminyakeni edlule ngathi nakhona kwaba khona ukuphithizela. Angazi weVIP6 ukuthi ekucaleni uVIP1 bekayimalini uVIP2 bokuyimalini ngoba ngizwile ngandlebe ukuthi nakhona kwaba khona isikhalo sikaNandi mzwana icompany ishintsha indlela enza ngayo izinto. Take us back, what happened there? Oh, okay. Indaba ka-Entity and RNK akusiyona into esicabangela ukuthi iyona. I understand ukuthi siphuma kuma businesses amaningi esike sawenza before asilimazile kakhulu. Lapho abantu bebeluza imali kwa end up beluza impilo zabo kanjalo. So abantu bayathuka. Abanye ngibuye ngibavumele ngokuthuka kwabo just because ethu baba uNgcobo ingoba sithola ngecounseling entweni esike sazenza before noma kuma business esike sawenza before. So whenever mau introduceelwa uEntity and RNK uba nayo leyo nto yokuthi mhlambe is one of ama business engeke ngawenza before angishiya ngenalutho because amanye ama business abashiye bengenamizi, abanye ba divorce just because mhlawumbe unkosikazi uthatha imali without ipermission ka husband, uyayibona leyo. So maningi nje ama experience sibe nawo nje general sihamba nje endleleni size sifike kule ndlela la sikhona manje ka Entity since saqala. So abanye ngiyabafakazela ukuthi mhlawumbe inkosi yami it's just because ba experience kakhulu. Some of them bathatha ama loans o 100,000 kuma bank and then kwafanele kube yibona baqhubekela bekhokhe lezo mali, uyayibona lonto ibusiness elingasekho. So ngiyacabanga ukuthi indaba injalo, but ke mase sikhuluma ngendaba yama changes akhona ka Entity, it's true guys ukuthi ama changes akhona and ngobe khona nje azoqhubeke bekhona futhi meba khona uzoba khona umsindwanyana obakhona, yabo. Liqala ibusiness ngoba kade bechaza nje asiqalanga ngo $300
noma ngo-6,000 upwards. Kuqalwe ngemali encane from $10 kwakhushukwa kanjalo kwaba khona $50. Uma udeposit $50 kube ngazi udeposit imali engcono kakhulu. By that time $100 usukunemali ke ujabulile la ukuthi kunomuntu odeposite $100, which is imali bibalela lapha ku 2,000 rand. Kwahamba nalo 2,000 rand, or which is $100, ikhampani yashintsha. Ishintshile kwaba nesiphithiphithi lapha e-office bengena non-stop. Abantu kahle bayalisaba ushintsho. Bayalisaba nje abantu ushintsho. Kodwa into engithandayo ngama members ala ekhaya hayi ke laba bangaphandle bakhulumayo. Afika banga umsindo omncane ubona sesilandela lento eyenziwayo futhi uvela ubona ukuthi kube kuthiwa ube wa comment kusuze kuthiwa na uwiki ngoba usuku usubona isiphithiphithi siba khona yabo. So kwaba $100 lapho ke kuma $100 ke besiphusho kwangempela ke ibusiness belihamba kakhulu. At the very same time khona futhi bebekhala bethi 2,000 imkhulu ngaleso sikhathi leso. So ngalenkathi beba nama changes kuba khona izinto abayifakayo sort of ama promotion. Sometimes befake besho ukuthi from this date to umhlaka, for example from umhlaka 1 to umhlaka 15, usually bathatha inyanga or 15 days besho ukuthi uma ungene ngemali engaka waqala business lakho wa invite abantu abangaka uzothola ukuthi. So kutholakala ama-ayina, kutholakala imshini yokuwasha. Abantu bebethola ama-iPhone last year, ama-iPhone abizayo, bethola ipika ngenxa yokusebenza kwabo yabo. Ngoba bokuya ngokuthi usufaka umuntu wamalini. Ngiyakhumbula nje Swazini khona omunye wayichuzela wathi angizukuthatha umshini wokuwasha ngoba ngicela umbhede, ikhampani yamshintshela wathenga umbhede. Yabona nje kuya ngawo ukuthi wawukade ufunani ngoba ikhampani iflexible uyabo. So ama changes basuke befaka kancane le yama $100 yahamba futhi sathi sibona bashintshela kwaba ama $300 futhi nakhona baqale beyifake kancane kuba ukuthi thina as members singawinaki indaba ka Fluffy Chat ngoba zonke izinto ezikhulunywa lapha yango 5 kuya le uthola ukuthi mayisiyenzeka lento ubonisa awubeke bayifaka bayikhuluma just that thina asifollow ama news ase company abango 5 ku Fluffy Chat ususebenzisayo. So from then ake bese kuba ukuthi na indaba yama changes elibele engene after sebebona sesujwayele and abantu babe nomsindo ngwena $300 bethe yibo u6,000 sizothatha besivele ehlelo 2,000 manje 6,000 manje ke abasekho kabangena ngalo 2,000 ade becomplainela. Umuntu mangena ngo 2,000 so kuyakuthusa ukuthi hayibo kunomuntu osangena ngo 2,000 ka entity azikahle ukuthi kunemali engake yenziwayo cause phela le mali osukungene ngayo ikutshela ukuthi uzokwenza leyo mali engako every month times 2. So wena expect ukuthini, expect ukuthi uthola imali encane, yini oyiprefer yalo ukuthi uthole u12,000 every month nokuthi uthole u4,000 every month. Yayibona lento cause kahle uma ubuka is not about ukuthi kubenefita bona. Le mali iza kuthini, izosiza thini, izokwenza ukuthi impilo yakho uupgrade zonke izinto ubukade uyifisa zigcine sezenzekile. Njengoba sibuka nje omakhelwane bethu members abangakaze bebe nemizi entity abangaze be drive ongakaze acabanga nokuthi mina ngoke ngiye driving school. Today people are driving banemizi yabo through lama changes laba abantu abawasabayo and umuwabuka asisa lapha yakwaMpumelelo indlela yethi ibheke lapho uyayibo. No kwangathi abantu lapha emakhaya abasibukele banga understand ukuthi la ka entity sisemsebenzini. Angazi abantu kumele bayizwisise ukuthi uma ngabe kuba nenguquko emsebenzini ababiza abasebenzi bathi nicabangani bavele bayidiscuss head office maniza nini ekseni bafike banitshela ukuthi siyikhampani sesidecide ukwenza ukuthi ngoba thina sicashiwe silandela lokhu ikhampani ekushoyo kodwa abaphathi la bayasiqinisekisa amadoda ukuthi yekelani ukulandela imisindo engekho uRNK and NTT usesekhona. Angazi Pholoba siyahlonipha kakhulu ngoba sozibone zonke izinto uthi udriver umuntu abeyipassenger
umuntu akwenzisa iphutha ungalwi wena kule passenger kwabona ipassenger lilwa ukudlula umnikazi wemoto kube lona linolaka kakhulu yeah ukuthi libuyaphi lo la ngoba kwayena ukhwezikwe la lo driver yena ulwa kancane azafuna ukuhlika lo asimshaye lo so kwenza kanjalo ke nala ka RNK ukuthi abangaphandle yibo abaletha umsindo kakhulu kodwa uyasho la uVIP 6 uthi lo shintsho luke lwaba khona kwathiwa uVIP 2 akasasi $100 seka $300 yayinjani pressure pholo yayikhona kakhulu ngoba nangalezo sikhathi kwakukhona nje abantu abasebekubeka nangama date ukuthi uhamba nini uNT team njengoba besuka nje ku$100 beya ku$300 babe ngakuthatha njenge benefit ukuthi mangabe usungena ngo$300 kushuthi at the end of 45 days uzokuhlela ku$600 so bona bebathi ithatha imali yokugcina bebona indaba sebefuna ukuthatha imali engaka indaba sebefaka imali enkulu kusho ukuthi ngeke isapha usasha babenquma nama date ke mfundisi ukuthi ngosuku oluthile ngeke ishaya kuba inkinga ukuthi umuntu osuke sengaphakathi uphenika kakhulu mayeza umsindo omningi ngaphandle azakhohle ukuthi lo msindo umphenikisayo owabantu abasemnyango hayi la ifike wathola khona le information emjabulisa yena gcina selalela information engaphandle ayeke le la ithole khona information esiza yena nomndeni wakhe so ipanic ke kodwa ngiyathanda labantu abanomsindo sengathi manje sebeya ngokukhuzana bodwa ukuthi ufunani ezintweni zabantu uma ungekho kuzona ufunani ezintweni zabantu yes sebeyakhuzana ke manje ngoba sebebona ukuthi ukuhleka abantu abanemali ungenayo akusizi lutho akusizi umuntu so manje sebeyaqala ukukhuzana ukuthi hayi uma ungekho entweni phuma kubona bayeke makuthi basebhanoyini hlala wena la uhleli khona ubayekele ibhanoyi la mabel enjoy vele babona impilo yabo yashintsha wena ngoba usemnyango vele hlala emnyango mangabe ukuthi wena ubona ngathi liyawo liyeke phela liwe nawe ngithi bona bangaphakathi wena hlele emnyango vele ngeke uwe phela uhlele emnyango akawi phela umuntu ophansi pholoba umuntu owayo umuntu ophezulu so manje lo uhleli phansi akayihlalele aka relax so into emnandi ke sebeyaqala ukukhuzana manje ukuthi lo msindo abawenzayo into engithandayo ke esikhundleni ukuthi babe nemali yokuzongena ka NT team benze 100% njalo ngenyanga bakhetha ukuba nemali yokuthenga idatha ukuze bahleke abantu abanemali because into ekufanele bayi understand abalalele emakhaya ukuthi abazongena kwa NT team because siqasha abantu from 18 years cabanga siqasha abantu kuze kuyofika ku 8 years ubudala kusho ngamama lawo bantu sebe retire but they can still get employed ngoba lana bayitholanga imali lapha kamqashi because kamqashi vele babesebenzela ukuya emsebenzini so lana sibanika ishance ukuthi umuntu ahole 730 times in 1 year kanti lapha kabaso behola 12 times in 1 year so lana mangabe ubanikeza abantu into ngathi izobasiza bakhiphe enkingeni bona bafuna le yaya esenkingeni ngeke ngayisho lento ngelila ngathi abantwana bakaIsrael bathi mabekhishwe eGibhithe babehamba endleleni becomplain bethi bekungcona eGibhithe kodwa sebetsheliwe ukuthi bayiswe ezweni lothu eKhanani la bezofika bahlale khona kamnandi but uNkulunkulu kwahlakanipha ukuthi no ufuna ahambe ibanga elide baze baphele laba abaze eGibhithe laba bathi bekumnandi eGibhithe baze baphelele endleleni kufike sekufika abantu abangazi eGibhithe 40 years so kusoqedwa lento le yefear ngoba abantu abaningi bane fear of unknown usabe kodwa ungazi ukuthi usabani marusabe nje kanti le business esikulona uNkulunkulu ulilethe kuthina ngenhloso for example uke wayisho lento mfundisi ukuthi ibingeke ibe khona into ethi uthemba inkosi nophilana yabo ukube bengaqhamuka uNkulunkulu mina ngieda ngokuthi awukwazi futhi ukuba sentweni ozothi khona uzothemba inkosi ungaphili bese ungaphili ungazange ukuthande futhi uthandeka igama likathande fanele ukuthandeke ukuthemba inkosi ukuze uphile yeyayibona ukuthi i-combination pholoba laba founders abantu abala they found this business but omunye umuntu okude ngeke azayinake lento ukuthi indaba labantu lijulile lento eshoyo pholoba ukuthi ngeke uyinake ijulile phela ithi naso nemali uyathandeka mara awuqala ekuthandekeni uqala uthemba inkosi ukuthi ikhiphe enhluphekweni ukuze uphile maso ithembile inkosi avela uphilana athi philana avela uthandeka athi yena ngingumazeka so
Now namanje wazeka njengo VIP 6 ufeza igama lakhe. So ungacabanga ukuthi umlaleli ekhaya Yeah. sihlangene nje but sifuna ukumnikeza isu lokuthi mayifuna ukwazi kahle akeze khona ngaphakathi ka-NTT uzokwazi okuningi ziningi izinto esisazozenza mfundisi phela khumbula ukuthi kusukela ngoDisemba besikhipha imoto nje hayi ukuthi sithembisa singenzi sikhipha imoto kusukela ngoDisemba ngoMarch sakhipha ezinye futhi ezu2 ngoMay sakhipha ezinye futhi ezu2 kusukela ngoJune sesizokhipha 10 cars every month asikhulumi ngento engabambeki khona abantu abadrive imoto la eminyango zaka NTT madoda. so njengoba sithi sesizokhipha 10 cars seqaliye ukumentionwa amagama abantu abazoyithola abawu5 by end of this month kuzokhishwa amanye amagama awu5 ukugcwalisela lento ukuthi njalo ngenyanga sokhipha 10 cars. Sorry ukungena emlomeni Pholoba ngibone enkundleni zokuxhumana ngathi kulo leviki esikilo noma esibuya kilo ngibone lapha kwaDukuza ngathi kune manager ethola imoto kuphuma lezi imoto esikhuluma ngazo kuphuma imoto njengoba bathi lindizile nje mara kodwa kuphethwe imoto kuthengwa imoto angithi leyo nto besedlulile umhla ka14 kade benikwa lamadabula. Yes. Izola abantu kade beze emcimbini bebenikezwa $300. Hayi Pholoba kade beba Pholoba angeke. But leyo mali bebe withdraw Pholoba ngeke. Yima Pholoba uthi abantu bathole ini cabanga benikezwa $300 mhlawumbe asikwenze sengathi ngoba phela iDollar lineninyi value mawuqhathanisa neRand imali close to 6,000 rand ebebephiwa yona ukuthi bazokudla bazongcebelela yima lokudla bebakuthenga ngalo $300 nokudla bekwamahala le mali lena bekuyokuthi bakhululeke bekwazi ukuza abafuna ukuza ngamabhanoyi beze ngamabhanoyi yabona kuya nokuthi umuntu uthanda ukugibelana mayizokudla ukayibona inkampani ethi sokunika imali yokuthi uzokudla uzodla mahala. Pholoba asikadlali ngeSouth Africa. Pholoba sibukelwe iSouth Africa sibukelwe at 6,000 rand cabanga CO ushuthi umungaphandle weprovince man ushuthi nina nithi ikhampani ithi na imali woza uzodla yeah and then ukungena lapha ngoba ngizwile bathi alikhi hotel eliseqophelweni eliphezulu njengaleli kade leli besikilo umuntu bayangena ngamalini ubengena mana niyadlala wena nje no uza mahala uzongena phakathi uyadla on top of that unikezwa 6,000 rand ukuthi ngoba usuke kwenye province weza la wazo attenda lo mcimbi omkhulu now 6,000 rand ozospenda wona nje bese abantu bathi ibhanoyi leli kodwa bathi lindizile lesikhathi abasho ngathi lindizile lesikhathi likhipha imali linika abantu cabanga imoto ngaphezulu nemoto from nge14 zika June izinto esezenzekile nje abantu izolo bebathola abo 6,000 rand abaphiwa bona hayi ukuthi abokuthenga ukudla ayokuthi beze kukona ukudla okuthengwe yona futhi inkampani ushuthi bathi nayi imali sikubhatalela ukuthi wozodla ukudla sikuthengele kona kodwa hayi mara kuthiwa lindizile uyazi Pholoba na ukhuluma lana yazi uphakamisa isithunywa uthi uPholoba abangaphakathi abanamsindo yeah abangaphandle ibona banomsindo kuba uThoni bekalapha ngizothi Thoni masingaya lapha eBhayibhelini phela lekhathi uNoah akhumkhumbi umsindo uzwakala ngaphakathi wazwakala ngaphandle manje wena nanganayo iunderstanding ungaze uphume la emkhunjini uthi kuyafiwa uphazanyiswa umsindo wabantu abafa ngaphandle ngoba laba abafa ngaphandle bakhalela ukuthi sivuleleni neningaphakathi so manje bakhona abantu abaphumayo bakhishwa umsindo wangaphandle bayofa bonke lengaphandle so sithi abantu baka RNK abahlale emkhunjini ka RNK bangcebeleke bakhululeke kusekuningi imfundiso okuzayo kusekuningi njengoba sikhuluma nje silinde iGalatina ka second year anniversary zoba ngoAugust 29 kusekuningi nje nalapho ngase kwenzeka phela masikhwehlela ka NTT uqasha imoto la ka NTT ngase kwenzeka okunye ngoAugust 29 bese kuthi ngo December 20 kuzokhishwa imoto ezima ke lapha akekho uzothola imoto engaphansi ka 1 million mangabe uthi ufuna engaphansi ka 1 million uzokhuzwa kuthiwe thatha eka 1 million kuyaphezulu uyakhuzwa Pholoba ukuthi awuyiphathe kahle ukule company uyakhuza ukuthi awuyiphathi kahle na uthenga imoto engaphansi kwe million
bafowethu sithi thina niniceda kujoyina le podcast sokusikhondla sekwenye into lana abakuthethisa khona na uthatha imoto engaphasi kwemillion uyakhuzwa and nawe uyezwa bakwatile wenzani yeka lapho thatha imoto engaphezulu kwemillion so imnandi lento ukuthi abantu mabakhululeke lento esikiyo into ephilayo the event period yale capital growth is for a limited time ukuthi wonke umuntu ongenayo kwangathi abantu bangangena kakhulu manje ngoba kuthiwa nalabo abafuna ukungena nabo le program iyababamba ukuthi imali yabo iphindeka kabili CEO mangabe nje umuntu eza nje engakakhuluma CEO eza nje naleso sihamba eza naso siyaphinda uthi usathi uyasifaka nje inkampani edesinye sifana nalesi sakho kanti sikuphi la ayilaphupa so njoba asho ke bafowethu u director wethu ukuthi sikuse senjalo njoba bathi liyandiza angazi ngikuzubala uAugust is around the corner ngabe amalungiselelo wale Galadina sewaqalile ngizwile bathi company futhi inama screen amakhulu ngathi kubhadala over million ngathi beyibhadaliwe nakule nyanga esibuya kuyona njengoba bathi lindizile CEO mfethu usalapho ke nje usakhuluma ngendaba yama LED screens kuyimanje company enkulu elidayo kulama advertisement kulezi green ingisendele contract manje renewal contract fanele ngiyisayine nje nansi la manje kade ngisendela nje futhi mhlawumbe ngikaze ngikukhombisa nje ukuze phela la uzobona ukuthi akudlala fanele ngisayine icompany ikhiphe 1 million ngiyorental ama screens madoda kodwa lindizile sikhuluma ngento enza njengoba si live la ku studio kungena imessage manje nanje kuthiwa nje hi Philani I trust you are well yes please see attached contract for your signature. Yeah. This is the renewal for the digital campaign. It's a campaign. Lama LED screens. Manje fanele ngiyisayine na i-contract na ama contracts somayithu. Imagine umuntu ongasayini ahleke umuntu osayinayo. This is our honorable CEO. Ngike ngabona abantu babhize bahleka lapha nithi nihleka yazi ukuthi indoda esayinayo ngicela ukusayinwa nje kuyimanje ngicela ukufunda imessage bathi badinga your signature yebo asazi njengoba uhleka wena usayina ini hayi mamazeka lana ka RNK ngifuna singene kulento i-anniversary ngoba sokusobala ukuthi indaba ye-capital growth bengamemezeli ukuthi u-RNK uyahamba njoba sibhisi la ku podcast ngathi le company le madoda ibusiswa uNkulunkulu uqopho ngoba siku podcast sihlezi siyayixoxela kungena imessage manje ethi u-CEO kumele sign for the renewal and not less than million ngibone live babuke lapha ekhaya ngibone live ngizifundele isikhathi sibhaliwe kumele babaye phana ukuthi isikhathi basente ngasikhathi aswaqamba manga la ekhaya yabona nje basente ngo 128 kumele assign ama contract la awu2 over a million and then abantu every month sa renew ila khulunywa into eyodwa khulunywa indaba njalo ngenyanga hayi akusoni once off le once off kanti sikuphi la manje kodwa manje khona manje company fanele apply nje le mali bese ngiyakhokha nayi kodwa ndizile kodwa bathi ndizile kunabantu abasemnyanga abalambile no bafowethu uthi ubaba uNgcobo uthi ubaba uTembe uthi uVIP6 khululekani take advantage of this capital support program ngathi kuyoba khona isililo sikaNandi ngomhla ka13 ngathi ngiyabona ngabantu bazibe manje sebakhala ukuthi ithathelwane imali usho ukuthi umuntu akazazi ufunani uphi imali uyakhala iyathatha uyakhala so asazi ukuthi uyothuliswa yini ngoba ngiyeva uzozomunye umsindo sebayithathelani mazeka bazokhala futhi abantu abazazi bafunani imali yangena bayababaza
imali izothathwa abanye sebeqalile bayasho ukuthi sicelele ukuthi ingathathwa kade beyisaba futhi so abantu abazazi bafunani guys funani uNT team and RNK impendulo yethu nje ilapho bafethu Siyabonga the only VIP 6 because of time ngifuna sigijime kuthiwa this is a second year anniversary so ngifuna abantu ba understand masithi second year mhlawumbe ngabona ngathi lo 2 inumber encane ake sithi 24 months ushuthi iRNK iya ku 24 months ibhizi isebenza ishintsha impilo zabantu for the first time isibone into nje yemadoda first time since eqala network marketing mina ngikazi nje ngikene entweni nje noyedwa nje ofakaza lapha ekhaya ukuthi online business iqede 2 years even no 3 months ayi usuku usubona ukuthi ayikhuphukile ke manje kodwa uNT team siyoqala wesithathu kahle sifuna ukusho njalo ebantwini siqala wesithathu bafowethu njengoba ubona iglass lam seliyaphela ake siye emakethe ngigcwalise nopholoba lakhe ngathi uliqedile lapha ake siye emakethe tshela omunye nomunye ukuthi sikhona eTPS eTV siphethe yena udirector national director ubaba uThembi Nkosi wakangcobo okhuluma into eyodwa uthi hey njengoba nemali Thembani Inkosi avela uphilana athi hey nibulawa njani indlala sengikhona ngithi philani lapho ngamadola avela umazeka athi nangu VIP 6 ungenze ngazeka umhlaba wonke we are coming stay tuned we are filling up our classes may the good Lord bless you Yes sesikhona our classes are refilekile manje la ka RNK ningakhohlwa sigijima ngo100% yonke into esiyenzayo 100% nangu uJuzi u100 ayikho into la ka RNK less than 100% sicela ukurefila u100% siyabonga kwabasanda ukungena sikulento yaka RNK isikhondla madoda athi ubaba udirector lapha athi abantwana baka Israel bathola imana ehlane nali imana liyaphinda liyabuya mara libuya ngesimo sika RNK and NT team ngiyaqala mina ukubona abantu bakhaliswa imali ephindaphindekile so sithi kubantu mabakhululeke RNK and NT team is here to stay kwenze umhlolo ke into engakazi yenzeka izolo kwathiwa abantu mabasuke bazodla ehotel eliphezulu bangene mahala nabaceda bababhadalela ukuthi badlile cabanga lokudla ukuthenganga mara bayakubhadala ukuthiwa siyabonga ukuthi uzile wazodla nangu 6000 leso sikhathi kuthiwa lindizile and lapha eholweni there were more than 300 people ekade belapha bathola $300 njengoba bathi akuwithdraweki asazi le mali behle sihlahleni na ngoba imali beyiphuma khona lapha ku app beba withdraw abantu baya withdraw babu CEO before sidlula siya kundaba yeGaladina le ebesikhuluma ngayo before siya ku break ukuthi sesina 24 months si operate so since sicalile si-operate ngizwile abantu RNK uyacoshana ukhona yini umuntu ongavela enkundleni zokuxhumana athi yena uRNK wahamba nemali yakhe hayi akekho lana mangabe uyixosha wena nje ngoba mangabe icompany iqasha usuku nosuku uhola kabili each and every day uhola kabili so la njengoba sesemsebenzini wena mufuna uyihambela nje ngokwakho imali ayikho imali icompany eyithathayo eyakho ngoba we believe ngisho kuthiwa icompany yakuxosha ithi ithatha imali yakho uhambe icompany nje mekuxosha ithi ithatha imali yakho uhambe usishiye thina mhlazana wafuna ukubuya sizokwamukela futhi uphinde ubuye CO asithi uzofaka 5000 uyasebenza imali yakho maselapha kubo 9000 so uqala soyadelela awusalaleli imigomo yecompany nabakuxosha abadi kanti ithatha le 5000 bathatha le profit also yenzile bathatha yonke ne profit yakho kodwa sesizokuchargela ukuthi wena ulaleli sizokucharge ukuthi njengoba sikuxosha it means sokucharge 50% we damage ukuthi wena udamage umsebenzi wethu and then
icompany mesithi okay and futhi lapho into engiyithandayo ke ngecompany iyakukhethisa ukuthi okay ukhethani ukuthi sikuxoshe ngoba phela bakhona abantu abayixoshisa ukuthi njengoba sisemsebenzini uma uzohlala more than 3 months wena uyidla wedwa imali awushare namuntu iyakutshela ikhamba ukuthi okay wena njengoba awufuni ukuxoxela abantu noma awufuni ukuthi abantu sizobaqasha ufuna ukudla wedwa nje ukhethani ukuthi ubalethe abantu noma uthatha imali yakho uphume so kuzoba kuwena ukuthi wena ikuphi okuchuzayo mangabe ufuna ukuthi hayi mina nginankinga ngiyayithatha imali yakho ngiyahamba ikhamba ethi okay system izodeducta u50% wale mali busuyenzile umuntu uthola half and uma uyikhipha ibank futhi ikucharge u12% kodwa kusalayo imali ongene ngayo still iphuma still ne profit kodwa ke mangabe usuxolile nkosami ngoba phela la ecompany in fact abakuxoshe bayakususpend okay kodwa isuspension ehamba nepenalty uyabona lonto le mhlazane ingqondo sibuyile ukuthi hayi no ngifuna ukubuya icompany iyakubheyilela futhi ithi hayi khuleka buya ngoba we believe ukuthi ingqondo yakho isize yashintsha ke manje isize yashintsha ke ingqondo hayi ukuthi uxoshwa nje unompe cha uthola nje suspension yeah la kwa team la awuxoshwa uyasuspendwa nje kuphela ukuthi hambe ubuyisa ingqondo kuqala misi resignile ke manje ingqondo hayi usungabuya ke uzolalela imithetho yala ekhaya hey sikusikhondla njengoba nisibona sihleze la sicoca asikho eMpumadola as you can see the background siku one of the offices zaka NT team so the office is real the staff is real bafowethu ngila ngahambi ngedwa unfortunately he's behind the camera kube bekane mic bengizothi tone athi Dlamini ngithi uyayibona into esiyibona la simbozwe ema computer itafula esihleziyilo njengoba ubona sokusikhondla sento si live at Durban headquarters to one of the offices amakhulu kakhulu waka RNK and NT team so abantu mabakhululeke uRNK akulona ibusiness la ku WhatsApp uRNK akulona ibusiness la ku Facebook in a headquarter and ikhona la at Durban and it's been operating for 24 months manje ngizwe ukuthi wabe seniboshisiwe baba u director ngathi bekusona indaba ehambayo ukuthi hayi niyaboshwa lungisana abameli ngikuzwile uyithinta kwenzakalani bathi bokunabantu abakhulu la bathi bazococa mara ngithi ngiyafika ngithola equipment yase officeini isesekhona kwenzakaleni pholoba no sithe sisemcimbini lo besikhuluma ngawo ukuthi abantu bebegibeliswa ukuthi abake bezodla nje bazobusa sathola icall ukuthi kunama officials from head office ye FSCA basuke eGoli phela wangcingetshe lapho beza la batsheni ukuthi ambani niyobheka labantu khona abantu abathatha imali zabantu bengacomply nemithetho ye FSCA so labantu bafike nje lana beangry ngoba sithemba sithi abeze ngale emcimbini ngoba kuyadliwa bathi hayi madoda sidlala serious fikani la manje ngafiki ngizofika sesiwashaqe wonke ama computer bese sithumela amaphoyisa ngalapho niboshwe hayi sabona ukuthi hayi kusho ukuthi serious ngaphela sasondela ke kubona ngoba sifuna ukubona yini le abathi asicomply nayo safike saxoxa ke nabo hayi saxoxa nabo kwamnandi kwapheka le kwagcina sebe understand ukuthi hayi no when team ayikho into angacomply nayo uyatholakala enkampanini zonke za South Africa ezi registered aphinda tholakala futhi kwi list yenkampani esicomplyayo kwa SARS into esele nje ukuthi thina bathi asicomply ne FSCA kusho ukuthi asiyidingi FSP bayazi abantu inkampani edila nama FSP njengenkampani ze insurance nenkampani ezibolekisa ngemali nama bank so bathi thina qualify because umsebenzi we NT team is to promote iRNK bank so if you promote ibank to anyone usukumtshela nje ahambe uvula iaccount kulelo bank ayifakele imali yakhe kulona abona uyenza kanjani ukuthi uyidla kanjani so umsebenzi wethu ukuthi sitshele icustomer ukuthi nali ibank ezokusiza uphile kahle umuntu ahambe uvula ibank lakhe without ukuthi anike mina imali avule iaccount yakhe afake imali yakhe enjoy ama benefits alelo bank esilipromote elo RNK exchange which is a global bank ezathintsha impilo zabantu so bahlake bahambe ke sebehleka bebelingisa abanye ke abake bafika nabethunyiwe kodwa siyabona ngoba bashila ukuthi ku confidential ukuthi bathunywe ubani ukuthi bakhona balwa nani imbangi zenu
sathi ayikho inkinga sebeke bafika nabase Department of Labor bethunyiwe bafike bathola ukuthi no ngabe bakhuluma ngama minimums ukuthi kholwa malini bathola ukuthi ingane zala ekhaya ziyayibulala imali because there is no employee la. People are taking money from the global financial markets. Lana nje entity ifundisa abantu ukuthi mawungena ebank lakho lelo olupromotayo RNK lapha nakuzokwazi ukuthi bakufundisa imali ikhishwa kanjani kwi global financial markets. So lana we cannot talk indaba ye minimum ukuthi uhola malini because nezingane lana ayihola over $1 million. Yeah. Ingane zethu siyabusa nje siphila impilo emnandi. Phela entity ufuna bonke abantu baphile kamnandi. That is why they say technology creates wealth. Yes. So sifuna ukuthi bonke abantu beze kuma training centers. Sikhuluma ngama training centers sesiwavule all over countrywide. Not only kwi province over 45. And saqhubeka nokwavula ngoba by end of this year target 100 offices. By 2030, which is a short-term plan, targeted 300 offices. Because sifuna ukuthi nomuntu umlaleli ngasekhaya mali ngeke i-office la ka-entity lisazoba khona. Lelo office kusuke kuyi training center. Ukuze uyothola information khona ukuthi kwenzakalani ka-entity. Ungahamba uzwala abantu bekhuluma lapha ku TikTok bekhuluma. Basuke bekhulumiswa indlala abantu laba mabehleka abantu baka-entity because abazi ukuthi labantu ba-entity baphila kamnandi kanjani. So wena mawuzobabuza ku TikTok hambe wabuza kuma training centers anga lapho ngakini because sisavula ama office siyahamba nje asiphumule nasemva ka 14 nje abantu bedabulishela imali zabo besiqhubeka sivula ama office asikaze siphumule siyaqhubeka nje bade kukhulunyana ngama contract lawa ama marketing ama billboards kuyaqhutshekwa nje ayikho into yonakela ingakho abantu bebebizela ukuthi abazobusa abazokudla next year ke siza nendumezulu ngoba siyogcwalisa imabhida la sifuna ukutshela bonke abantu base South Africa nasemhlabeni wonke ukuthi mawungaqashiwe uphathe ID ne smartphone because sifuna ube employed mangabe ungayithanda imali ka RNK ungacabanga ukuthi ibhadi kusho ukuthi wena wabelwe ukuhlala ngakulaba akungafanele babe nemali because phela kulona ibhadi ungayifuni imali Yeah. ngoba mangabe wena uhleli ngakulaba ekufanele masiyolala ema-hotel basindlalela impede phela ngeke sindlalelwe i-members aka-entity So kumele uzikhethele ukuthi udlalelwe millionaire Yeah. uzondlalela umuntu okuthiwa yena kame ngali Eish. wena ungabona ngathi unenkani kanti angithi uyazi ukuthi makuthiwa uMose akayokhipha abantwana baka-Israel Yes. uthi uNkulunkulu ngizomenza lo yayani niyobalanda kuyena abe nenkani Pholo abantu kusho ukuthi inkani hayi ukuthi wena ubone ngathi wena unenkani usuke wenziwe ukuthi wena uhlale ngakulabo abangenamali engabe uyashuza wena ukuthi uhlale ngakulabo abanemali so wena ubone ngathi wena unenkani Yeah, wenziwe. wenziwe ukuthi wena uhlale ngale ngoba masihamba la emgwaqweni kufanele sithele upetrol uba uzosithela ipetrol Yeah. emgwaqo phela ungangcola phela mengekho uzothi ufuna ukuclean Avunolaka pholoba namhlanje. Eyavunolaka pholoba. Laka entity men RNK uyazikhethela ukuthi ungulo ondlalelwayo noma ungulo ondlalayo. Mara kumele kube khona ondlalelwayo kube khona nondlalayo. You choose ukuthi wena ungena kuphi pholoba unolaka. CEO abantu sesiyovala abantu ba complain ngokuthi uRNK uyahamba manje uyosayina over R1 million. Yeah. Kuyo le before is 13 zika July. Before Before Yeah, is 13 already uyosayina yeah. a contract over 2 million. Hayi into entsha kuyavuselelwa. Okusho khona ukuthi ka RNK it's business as usual. Abantu ekhaya abakhululeke. Fethu uyabona icompany ngoba recently kulama LED screens awu 441 kade siwarentela i-add another 500 on top of that 441 screens ya add more 500 again ukuze kuyengezwe kugcwale yonke indawo Painting RNK. painting RNK all over just to promote because thina si promote bank so kuona wonke ama members akwe entity owabo umsebenzi wodwa ukuthi ba brand bame kulezi green batshele bonke abantu ukuthi kuyaqashwa do ilokho ke nje Wena ohlezi lapha ekhaya osibukele na instruction ekhishwa uPastor T from Mpuma Dollar ngi live
headquarters ngithi mina yeke into yenzayo beka ifoni yakhe emadolweni uthatha izandla uzibeke ekhanda uthi awu make ngaze ngaceba bo ngoba uzomangala ngithi mina bheka abanye basangibuka bayahleka ungahleki lapha ekhaya ngithi thatha izandla zibe sekhanda uthi ngaze ngaceba ngimncane kwenze njani CO kahle kunomunye lapha uyahleka uthi ka RNK sizohola o500,000 in a month kunabantu abangayikholwa angazi ngoba ingqondo ijolo ukuthi umuntu akahola 3,000 so la ka RNK yena usahle ukuthi nitheni na ngoAugust recently la ka RNK bakhona abantu abahola over million Petro usakhuluma ngalomuntu uyazi yabona uyumdabukela umuntu ohleka uyabona ukuthi usohlekiswa indlala ngazi noma mhlawumbe sekulambile CEO ngoba instead ukuthi uhleke lento ayihlekayo usuvela umdabukela utha kodwa ngosami lo muntu cabanga uthena ha kuthiwa imanager kwendi team ngoAugust zobe zihola 500,000 wa liyabhubha usho lonto is just a minimum sinaba abantu vele already abahola 1 million abahola 2 million abahola 60,000 every month 100,000 200,000 300,000 every month. Pastor T umuntu ongaphandle mangabe uzokhuluma ngemali wena ula kwa enti team kuba ungazothi awusile ekhanda ngoba umuntu ongaphandle inkulu imali onisokuyisho mangabe uzokhuluma ngo100,000 uthi uyazi la ngino 100,000 it's like 10 rand uzokubuka sengathi uyahlanya but kumuntu la ukuze qala ukubona ukuthi ngathi akusafani imali ngayenza umuntu so close to 1 million futhi nakhona uyabona ukuthi incane ngoba imali senzayo lana thina silanda market but ongaphandle kuba ngazothi awusile khanda because abantu bajwayele ngama interest ngale zinto zama investment so kumuntu owenza investment akekho nje noyi1 uthena uyayenza interest ya 1 million akekho umuntu kuphela owenza iprofit ukukhuluma le language esikhulumayo labantu ke abamalunga baka entity ibona ke abakhuluma leyo language vele wena ongaphandle uzohleka kuzoba kuyihlaya ngoba into vele ngeke uphinde uyithinte na angeke uzophinda usondela ku100,000 wena ongaphandle but umuntu la kwa entity vele million ubheka nje kanje imagine $300 plus omana 6,000 rand in 9 months you manage ukuba ne balance ka 1.2 million yeah go 6,000 rand nje kuphela in 9 months uyaba na balance ka 1.2 million hey 6,000 million 6,000 rand in 9 months uba na balance ka 1.2 million but umuntu ongaphandle kungaba yihlala lokho azahleka ha bazahleka ngoba ukhuluma language yena angekho kuyona hayi bafowethu ziyabuya siyabonga la ku CEO sesiya ngasemaphethelweni nginizwe nibala indaba yaka August ukuthi siya ku second year anniversary i-date seyiphumile vele or isacatshangwa or seyikhona i-date yango August seyikhona ngithi izinto zalana nje ziyashesha umthetho wazo ngoba imali ayiplanwa imali ihlala ikhona ngomhla ka29 nje ku-August hayi ziyakhala 29 August izobe ikuphi venue izobe la eDurban sizobatshela ukuthi ke iliphi yona ngoba safuna indawana ethe xaxa ngoba sifuna ukungena abantu abawu 3,000 okungenani because abantu bala ka RNK bakhula ngamandla but ke ngoba iGaladina yokuzo celebrate nje just ukuthi siqeda unyaka wesibili abantu siphilisa abantu so sizothola indawo njengasifaka abantu abawu 3,000 ngoba kusuke kunamatafula amakhulu phela kusuke kudliwa ngithi celebrate ukuthi siqeda 2 years ngoba ngonyaka ozayo futhi mhlawumbe sobe sesifuna i-larger venue ngo-August ka 2027 sobe sibuye emabhida ke ngoba ngoJune sobe sikade sivuse emabhida bese kuthi ke ngo-August ka 2027 sobe sesifuna indawo ethe xaxa kulokho sisafuna nje ukungenana about 3,000 so bafunela indawo nje enhle ngoba asikwazi ukuthatha indawo noma yiphi because umuntu ka entity mfana ahlala endaweni expensive ngaphela imali khona lokho nje umlaleli ekhaya ufuna azoyijwayela imali ngoba ngabe ungayijwayela imali yikho uhamba uthukizanya ngoba imali awuyijwayela lana nje abantu bayijwayela imali ngisho salikwazi Pastor T sala sithi hayi ngiyazama ngoba sengiyahola 100,000 njalo ngenyanga
sithi ukuzama lokho Sithi ukuzama. omunye 100,000 imillion kuyi mari salukasa ka RNK Sithi ngenyanga sesiyawuthola. ngiyazama ngoba ngalo 100 bafowethu kuthiwa idate iphumile athi ngikhiphe izibuko ngey 29 zika August Yes. ivenu izokhishwa hlalani nilindile 29 August iRNK and NT team celebrate 2 years hayi hlezi nje ishintsha impilo zabantu before sivala mamazeko wazekayo kuthiwa kunemoto eziyi10 angazi bathi kunemoto eziyi10 ngicabanga ukuthi imoto eziyi10 zonyaka wonke hey ngizwa bathi inyanga nenyanga 10 kwenzakalani ngendaba yemoto eziyi10 ngifuna mawuceda la khona umunye oceda kungena othi kanti kwenzakalani la ngifuna sinike upholoba 5 minutes ayivala ukuthi ka RNK iyenziwa kanjani imali kule presentation yakapholoba ehamba lapha enkundleni zokuxhumana wenza ipresentation in 3 minutes so mase siceda sinike upholoba asivalela yona ake sidlulisele imoto ezo10 abantu abayikholwa bathi iscam icale nini sebangaki abayitholile manje. Okay. Indaba yeimoto bafethi into ekhona siyazi ukuthi abantu bayathuka kakhulu kuyona yonke into eyenzakalayo because into yokuqala eyenzakalayo kuona wonke ama company in network marketing aseke abakhona namanye akhona ke njengamanje namanye ayiqhathanisa njengathi ezifu siyafana akwazi nje ukhiphe yodwa but uEntertainment RNK uzokhipha uqalile already not uzokhipha usuqalile already manje ngoJune uyakhipha imoto efanele abantu hayi ama second hand yabo ukhipha imoto zangempela imoto ezinhle sibonile nje imoto eziphumayo baqala bayadvertise abantu sebeshuthile kuzona imoto ke guys ezitholwa abantu abangama hard workers abantu abafocusleyo abantu abamovayo from erenkeni okuyona uye kwenye rank umuva kwakho umuva kanjani umuva ngokuthi usuke ulekelela laba abantu oqale ngabo ukubazisa ngempumelelo etholakala ka Entertainment RNK kuze beshintshe impilo zabo so ulekelelana kanjalo ke so while ngisakhuluma ngokulekelelana ngeke ngize ngichaze because we have ama training centers already manje we are very close to reach 50 very soon sizo reach 50 siqala omunye u50 because our target is 100 offices by 31 December this year yayibona so information eningi uzoyithola from kuma training centers ubuza ukuthi apha ama offices eNT team uzokwazi ukuthi even TikTok ugcwele uNT team follower lapho ulandela umuntu owenzayo uzokutshela ukuthi kahle kahle kwenzakalani for more information yobusuthola yonke ke leyo nto uzofika nalapha ku VIP 6 ukuthi umuntu ofika ku VIP 6 ufika kanjani and uthola imoto enjani into ekhona ke leyo ncanti isilwane basibonile abantu isilwane awu ngicabanga ukuthi ungasathi VIP 6 vele uthi ofuna ukufika la ngikhona ngoba so I represent ungasabi ofuna ukufika la ngikhona awu the only VIP 6 okay ofuna ukufika la ngikhona balaleli ofuna ukufika la ngikhona ngizothi mina musana ukuyisaba lento kuyafikeka ilonto engishoyo nje ukuthi kuyafikeka ngoba ngifikile kusho ukuthi nawe uzofika but only if ufocus umuke waphinde wathatha okunye futhi hayi ukhohlwa ke mina senje last year ngafocus entweni eyodwa lokho kungenza ukuthi ngibona abantu engihamba nabo ukuthi okay lo uyasebenza lo unjani bese ngiyafocus kubona sisizane nabo ukhiphe nama competition nje as a leader yebona lonto mina ngiyenzile leyo nto yangisebenzela ngakhipha ama competition ngayibuka abantu abawu5 bami ukuthi okay naba abantu bami abawu5 because isamba ngo5 by 5 nasi lesandla yazi ngiyasibona njalo nawushuthi ithombo sisho 5 ka yes ngihlezi ngibatshela ukuthi indaba iqala la okay ukuthi ngaqala ngakhipha icompetition ngingatshela ngomuntu njalo but ngoba benginalento ukuthi ngifuna bebona abantu ukuthi lento iyenzeka ngoba phela ka VIP 6 ayiqali manje ngike ngayibreaka ne record last year August ngashaya u VIP 5 ubungakazi ubebikho kodwa abanye belapha ku4 ngibakhombisa ukuthi uyakwazi ukuyiqashula lento ungumavula wena kahle kahle uvula u5 so uvula u6 yes u5 ungekho inkampanini yonke
but ngenza sure ukuthi ngiyafuna ukuyenza lento yenze kwathi kuzoba igalantina ngangalali ngithi yazini ngifuna kushaya uSaturday lento siyenzakalile team uyacommunicate nabantu osebenzana na ucommunicate nalabo babona mpethi ba active labo bantu I understand wenze sho noma bekuthiwa umfundi phela kuyenzeka uthola ukuthi introduce umuntu awusamboni kahle but izenza isilima mhlawumbe uthola usehlaniphe kakhulu kunawe ngoba usengenela ibusiness usenza imali kancane but zenza isilima wena ngoba uyazi ukuthi ufunani musuphamela abanye abantu love people love your team support your team ngayo yonke indlela ongasuwenze ngayo mina ke ngaze ngaveza lento ethi ngikhipha competition yokuthi uma ungasufake ufike ku VIP 5 in order for me to move to VIP 6 ngizokwenzela ukuthi unumber 1 wami ngeke ngize ngemention ukuthi ubani eteamini ngamthembisa ukuthi washaya uVIP 5 kusukela manje kuzala ngizokukhipha uzoye hotela udle mahala uthola imassage yebo ngamnikeza nje imali bephusha waphuma number 1 hawu ngamnika ngempela leyo mali wahamba ehotela wathatha upartner wakhe wangolala yedwa. Siyabonga bafowethu, sorry for the inconvenience due to unforeseen circumstances. If you know you know. But bekasasho lapha umama uMazeka ukuthi ufike kanjani ekubeni ngo VIP 6 samuzwa ichaza nokuthi uze wenza ne competition ukuthi abantu bakhe bakhona ukufika ka VIP 5 kuze nazonyuka abe ngo VIP 6. Siyabonga kumama uMazeka for the tip and the strategy. Njengoba sisivala ngithanda ukuba siyiphonsele kupholoba for lo oceda kungena ngalomzuzu omunye ufika vele sesiphuma kunabantu ezulwini bongena ngama last minute nawe oceda kufika ke ufika vele upholoba uzosenzela i2 minutes presentation omunye bekasilalele sekaye uzwile uthi okay asihlalisekeni uRNK akayindawo umkhumbi kaNoah lokukhala bangaphandle bangaphakathi bangcebelekile ngoba babhubhayo yilaba bangaphandle thina the more bakhala umkhumbi uyaphakama uyaphezulu pholoba khona uceda kungena uthi ngiyezwa RNK akuba zame just for 3 minutes ukuthi silwane bandlisa ka RNK benza njani imali kodwa omunye wangibuza wathi nimenza njani 100% ngathi hayi kulula nangosondro siyavula hayi no angikhulume nomlaleli ekhaya ukuthi akatshele umakhelwane wakhe nomakhelwane atshele omunye ukuthi kuyaqashwa ka entity bazokwenza imali 100% njengoba esho uPastor T ukuthi wenza 100% ngenyanga eyodwa nje inyanga yala ekhaya ke i45 days mawungena la ekhaya uzoqashwa kufanele ube umuntu ono 18 years between 18 years and 80 years old ukuze uqualify ukuba la ekhaya sidinga CV ungakubali ukuthi awufundanga uyanga esikoleni sizokutraina nje ukuthi imali uzoyikhipha kanjani kufanele wazi ukuthi ke unayo iID noma unayo passport noma unayo driver's license uphatha one of those documents akuphathi konke kodwa kufanele kube ama documents anga expire then you'll qualify. The only thing ebaluleke kunako konke ukuthi kufanele ube ne smartphone. Smartphone sakho kufanele sibe ne data not le WhatsApp. Should mawusuka entity uyahlukana nje ukuthi mawuyothenga idata uload lika WhatsApp. Uyasho ukuthi data le internet ngoba uzokhipha imali kwi global market ayikhishwa ngedata lika WhatsApp. Asilrun business ngo WhatsApp. Sikhona indawo engizwa kancane ngathi seberana ama business ngo WhatsApp. Kodwa ke asikho lapho. Like ayasikhuluma ngeinternet. Kufanele bayazi abantu internet. Lana sizothi technology creates wealth. Imali yakho nayo ongaqala ngayo ukuze ukwazi ukwenza imali. Like ake ukungena akungakjoyinwa ngemali kungenwa free of charge usuqashiwe mangabe uphethe lezi zinto ekade ngizisho ID noma i-driver's license noma i-passport okukodwa kwalokho bese uba no 18 years ukuya 8 years once waqashwa ke washo ukuthi buso bakho ne-ID yakho wayishuta ayihambise enkampanini waqualify ukuthi su registered icompany yona ezokufakela kuqala i-welcome bonus ukuthi i-account yakho ibe ne-balance bese belinda ukuthi uqala nini ukusebenza ngoba usuqashiwe sekusele ngakuwena uqala nini ukusebenza like aya ke uqala ukusebenza ukuthi wena ukwazi ukuthi ube nemayana encane yokuqala ibusiness lakho elizokwenza iprofit ngaleyo mali so imali ofika nalo ekhaya umlaleli ekhaya imali ozokwenza ngayo iprofit not yokujoyina let's say ufike no 10,000 rand iprofit ozoyenza in 45 days izobe u 10,000 rand
mangabe ufike no 50,000 rand iprofit ozoyenza ekupheleni kwenyanga kuzobe ku 50,000 rand isuka lapho ke le ndaba ukuthi senza 100% ngenyanga inyanga la ekhaya ke you 45 days but okumnandi ke mawusayifakile imali yakho isuka izokwenzela iprofit nayo leyo mali yakho isuka ihleli available kuwena ukuthi mawufuna ukuyikhipha plus profit ungayikhipha yonke angingatshela ngoba imali la ekhaya eyakho yonke ayikho imali ojoyine ngayo uthenga package like asidayisa package njengakomakhelwane badayisa ama package umuntu uthola uthenga ipackage ngo20,000 kuze kuphele 5 months esakhanda lo 20,000 awayifike nawo so like awu 20,000 in 1 month ukwenzela omunye 20,000 uyithola ku 40,000 that is why you see okade khuluma ukuthi u9 months time usokukhitshima ko 1.2 million mawufike nemali engango 6,000 angeza kumlaleli azoqashwa la ekhaya practice lokho esikhuluma ngakho ukuze wenze imali ke la ekhaya ukuthi ube nemali okungenani esukela ku 2,000 rand ezokwazi ukuthi trade sekabili ngosuku uhola imali kabili ngosuku la ekhaya phela sifundisa abantu ukuthi kuholwa kabili ngosuku ngoba umuntu udla zonke insuku akadli 12 times unyaka wonke so la ekhaya uhola kabili ngosuku kuze kuyophela unyaka uhola usukuhole 730 times mawuhola kabili ngosuku so kubalekile ukuthi umuntu azi ukuthi mayingena la ekhaya sekwenza lokho mawunemali engaphansi ka 6,000 rand ngizoyibeka kanjani mawungamali engaphansi ka 6,000 rand kodwa ingabi ngaphansi ka 2,000 rand fanele wazi ukuthi leyo nto izokubiza ukuthi wena uzosebenza only 5 days per week Monday to Friday imali yakho uzobuyi trade uhola kabili ngosuku kodwa mangabe waba no 6,000 kuyaphezulu imali efaka wena kwibank lakho la kwa RNK leli sipromotayo because entity is here to promote ibank wena mlalelo bungekho mawuseke ufake imali engango 6,000 yaphezulu usukubizwa ngo VIP2 ngoba lo nemali engaphansi ka VIP ka 6,000 ubizwa ngo VIP1 mawusuku nemali u 6,000 kuyaphezulu edeposit wena ubizwa ngo VIP2 from there leyo mali izokwenza ukuthi usebenze 7 days a week alokhu usuku offer ngalo usebenza ngo1 usebenza ngo5 sebenza ngo1 sebenza ngo5 only 1 minute ngo1 minute futhi ngo5 futhi nalo iminute alipheli ukuthi usebenza kabili ngosuku okumnandi ukuthi uhola udlula umuntu oshaya 9 to 5 evuka ekseni emsebenzini wena uhola kamnandi ubusebenza kabili ngosuku 1 minute ngo1 1 minute ngo5 imali yakho ke izokuthatha iziyokubeka ku 33 days usho ukuthi usunga withdrawa emalini oyitradeayo la but ke in 45 days imali yakho sokusiphinda phinde kabili sekukuwena ukuthi uyithatha yonke nomthathu half nomthathu but okubalekile ukuze uqhubeke wenza imali khulisa ibank balance yakho ingakho inkampani ya entity meet kungakuhle umuntu engenani agcine seyibona ese trader ngo 1 million because iyona minimum ababona ukuthi ngaphilisa umuntu wase South Africa because this is a global business noma ngabe use America noma ngabe use Dubai noma kuphi uyakwazi ukungena kwa entity so thina sokufundisa nje ukuthi kungenwa kanjani mase ufikele kulo muntu ozokunika ilink uzokufundisa ukuthi iqalwa kanjani bese udownload Fluffy Chat ube no mentor ozokufundisa ukuthi kwenziwa kanjani ikhampani ke ithi uV1 mawunemali ngaphansi ka 6,000 uVIP2 mawunemali ngaphezulu ka 6,000 ube suba uVIP3 mawuno VIP2 ababili abamenywa wena ukuthi bazoqashwa la ekhaya abatrader uma ngabe ke usufuna ukuba uVIP4 akupromotheke laba bantu abakwenze wena ngoba uVIP3 boba 5 beze ku VIP3 wena kuyamove uye ka VIP4 kunama benefits ke ukupromote la ekhaya mawusu VIP4 uyasuka lapho futhi uye ka VIP5 uma bona bezongena ka VIP4 mangabe bezongena ka VIP5 uyamove futhi ka VIP5 uya ka VIP6 ipower of 5 because abantu abawu5 laba bakumove kulama steps engwabalayo but anama benefits wonke njengoba sino VIP6 la endlini bayambona balaleli uyena oseyenzile lento esikhuluma ngayo but it is true hard work nokulalela umentor lokumentorishayo ukuthi business la ekhaya lenziwa kanjani ayikho ke indawo engenamthetho indawo engenamthetho yiyo le yenza ukuthi abantu bethanda ukuya ngakhona begcine kodwa kuyibona ukuthi abathi basebhanoyini lana akaliki ibhanoyi ngoba uyamentorishwa ukuthi usebenza kanjani ukuze uhola imali so imali ke lana nje uyenza kanjalo okuningi uzokuthola kuma training centers angakini uma ngabe usunabantu abasukela kubantu abawu5 kuyaphezulu nabo sebezalana izukulwane azibalwa okushona ezantsi ukukhula kwebusiness lakho usu VIP3 ngabantu abawu5
inkampani siqala ukukubalela umholo manje uzohola njalo ngomhla ka10 nangomhla ka20 nangomhla ka30 singawubali lo hola ngo1 nango5 should like ekhaya uhola more than 730 times in a year so like kanje imali iyatitilizwa njalo ke mawufake umuntu phakathi nezinsuku ozo trade la ekhaya noma uqashwe through wena waqashwa la ekhaya inkampani izothi ngeweekend uzohola ka6 uhola ka3 Saturday uhola ka3 on Sunday ngenxa ukuthi khona umuntu oyedwa umpromotele leli bank wahamba uthatha yakhe iaccount so kubalekile ukuthi ungenelana wazi ukuthi uzokwenza imali ngalendlela ukuthi ngabe imali kini niyasaba ukuba ne1,000,000 vele ungangeni ngoba vele lizokwenzeka ngenkani like vele nje sikhuluma indaba yama1,000,000 mangabe ukuthi uyasaba nje vele uyitshela ukuthi ushuthe ngekuqashwa kaNTT ngoba abantu bakhona baphila ngama1,000,000 so like ayakuza uqashwe ngena buza nje umuntu ofaka iskip esibhalwe NTT uzokuyalela ukuthi akupha ama training centers uzosithola nako social media kuningi sibonga kakhulu nje Pastor T ukuthi usinikezele lithuba ukuthi umlalelo osekhaya ezwe ukuthi le business iyaqhubeka and is permanent izohlala ikhona ngiyazi ukuthi umlaleli la ekhona unayo ibank account maye nayo ibank account uyazi ukuthi ngimzukwane ezovula ibank account akushiwo ukuthi sekugcwele ngoba aligcwali ibank njengoba sipromote ibank nje kusho ukuthi sikuyi permanent job yo ngeke size siphelele umsebenzi nawe ke mawusula uyixosha wena hayi ngiyabonga Pastor T my honorable CEO uke wathi noma ngabe slowly noma ngabe ufast i1,000,000 uzolenza uyabona lento akade bakutshela yona esikoleni ukuthi hey wena yazi ngathi uslow learner uthi RNK and NTT la whether you are slow whether you are fast ukuba imillionaire uzoba imillionaire uthi upholoba nangabe niyayisaba imali ungangeni kaRNK ngoba bonke abantu abangenayo suke sokuyisiqiniseko sokuthi i1,000,000 bazoyibamba amazwi akho wokugcina CEO sivalelisa what are you saying to your country abathathe lesithuba bangalibukeli phansi ngoba ngelinye ilanga losiza abazukulu nabanizulwane yonke into ekhona abantu babayilandele imithetho yalabo abaqashiwe khona khuluma ngama-members kulabo angasiwona ama-members abangene bathole umsebenzi bashintshe impilo zabo awu siyabonga ngamagama ubaba uPhilani uthi hey ibani igama lami usho njalo nje uthi hey nina ningibukele ibani igama lami niphile nicebe nidla amadola the only VIP6 yena oyedwa ohleze esihlalweni ungayeswazini ngaze ilanga lishone umfuni ungamtholi uhamba uye eBotswana ngizwile kuthiwa siye eBotswana ngasekudala uyomfuna ungamtholi uhamba uye eNamibia uyomfuna ungamtholi munye kuphela uVIP6 yilo la eceleni kwami njoba ngimthintile wena akekho umunye ongamthinti uye kuphela VIP6 your last words akekho fana naye lalela ngithi mina ningasabe mayisethi mina kuphela akanivaleli nina wozani lokho nginibizile ngithi mina wozani kuyafikeka ngoba ngifikile kusho ukuthi kuyafikela imbokodo bakithi ayigijime kakhulu nabesilisa sisho njalo kodwa nje uzoba number 2 mbokodo wozani siyanibiza guys wozani ilokho ngishilo ngithi supportana emathimeni musana ukulanda abantu eminyango nibalethe la endlini nibadampe because ngeke bekhulu abantu uzothi uyadampa labo bantu udampa ama qualities ile nto engiyitholile ukuthi abanye abantu bawuye ku NTT noma bawunaka bawukhulisa just because they don't have information ngalenkathi uba follower sebethola information ubonsi lo muntu uyiquality umuntu ongamlekelela umattend kuma presentation yakhe umsize so sizana abantu beni bafethu kuze sokhanda le mali uwenze sure ukuthi umuzi nomuzi kukhona trader yes. Siyabonga bafowethu this is TPS TV your only choice please subscribe to that channel every time if uneindaba eziphuthumayo zaka RNK and NTT uzozithola kule channel while sisenhlelweni zo create our new official page yaka RNK and NTT mphecelezi RNK TV
noma sithi NT Team TV lapho kuzobe kudlala yonke into yaka RNK. Nawungena kuloyo TV kunama presentation, kunama office launch, yonke into ka RNK izobe itholakala kuloyo platform ezolaunchwa very soon. Nguye ku Pastor T lo wase Mpumadola phecelezi nangosondro siyavula. Siyabonga isikhathi senu. May the good Lord bless you, my millionaire, until we meet again. Thank